коракка сетти состолу утары саңа желер туралар. Оннорут карабылы сылжыбыт. Ол же карас терилте барыта бар. Контуратыттан бааныгар тие. Онтан таксы сыллага тетинне икке тестех маз желер турбуттара. Боростой нучча жаналар буттара. Бир сыл желери көлү биретчи моян таксыбыт. Соруян оттабыттары ду, туғар алғас жалағай сыгантанду. Ол билигин биллебет. Онна жон сорума солымыттар. Кинилер быстырыгар саңарды ологолорон эрер эдеркен нуччакы. Ол кыз бараксан ортодойдуго муммут уос кулаңын булбатак кута итисирге калбыт техеллер. Утуясытан угардан тумнастан барактабыт. Бу саңа же кирилестеринен түйүн ыты-ыты. Где мой дом? Почему я здесь? Помогите, пожалуйста, деди. Камыр диллер. Ага сәттәх түңгі диспетчер иле көрбүт. Атыттар атагын тыын, онна ботугурур саңатын түйүн үлелергер утуясытан баттатан истеллер эбит. Мен карабылы сылжан төһө месереп биттерин үрдүнен. Үйе тәске. Кимди соқ, жыванна қоғыр тақсын утуяр. Кыз самай камыр сергер. Напарниги маллара антахагар каларыды. Бир түн ол коскоту ясыттакпына. Кыз кобулугун тыха көрүдөрттен олуг эле бачы анныңы кирен келбиде. Оробуна биле эппиттерин курдук. Биллер биллебетти кытан сың сыяра. Тугора ботугурур курдуга. Үлүм быгынан ыңаранан мөксөн кахытан баттатан нехиле төлө барбыты. Аллара түспүтүм онна каханды тинне аны коно таксып атагам. Кыз бараксаны ахана санабыты. В Жекускай город.